Dobro večer, poštovani gledalci. Višesedmične i višednevne spekulacije u javnosti o novoj vladi Republike Srpske završene su. Danas je predsjednik Republike i zvanično rekao da će sutra biti određen, odnosno zvanično objavljeno ime mandatara. O tome večeras razgovaramo sa predsjednikom Republike Srpske, gospodinom Miloradom Dodikom. Predsjedniče, dobro večer. Dobro večer vama i gledalci. Imali ste puno sastanaka ovih dana, pa i danas sa koalicionim partnerima, ali prvo moram da vas pitam da li se sa ovom vašom odlukom slaže sam premijer Džomić? Da, ja sam za gospodinom Džomićem razgovarao i mi smo u kontinuitetu razgovora. Mi nismo samo stranački drugovi prijatelji, nego i lični prijatelji. Zajedno smo uzeli jedan mandat koji je bio veoma odgovoran, ja na mjesto predsjednika vlade, on na mjesto ministra financija. Kasnije, kad sam našao na mjesto predsjednika Republike, smatrao sam da on najbolji koji može da nastavi kontinuitet i obezbedi funkcionisanje vlade, koja je sa stanovišta mnogih izazova odradila dobro svoj posao, time i gospodin Džombić, ali smo mi smatrali da je neophodno zajedno s njim, i on se u tome slaže, da je neophodno dati jedan novi impuls sa jednim brojem novih ljudi, dati odgovore na neke izazove koje u ovom vremenu postoje, da je vlada morala da kroz ekonomsku krizu donosi niz restriktivnih mjera i da samim tim niz ovih obaveza koji čekaju možda bi se lakše mogli provesti u nekoj nove konfiguraciji. Prema tome, puno zahvalnost gospodinu Džombiću za posao koji je uradio. On je to radio dobro, profesionalno, politički korektno, ostavio za sebe rezultate. Naravno, policiji uvijek se teško mjere rezultati, ali ja kao čovjek koji sam dao mandat moram da kažem da je on to uradio zaista na jedan očekivani način i da u tom pogledu sa stanovišta toga može se postaviti pitanje pa zašto onda ovo dešava. Dešava se samo iz tog razloga što se smatra i želimo novi impuls u vladi, nove odnose, da neke ljudi koji su se malo zamorili da zamijenimo nekim novim koji su možda malo poletniji, da dođu ljudi koji su važni ljudi u SNSD-u. Zahvalno svim ministrima koji će otići, jer su oni u jednom turbulentnom vremenu bili dio ekipe koja je dovela do toga da je danas Republika Srpska sasvim drugčije izgleda nego što je bilo na početku mandata od 2006. godine, u političkom smislu neprepoznatljiva, u ekonomskom smislu sa izazovima koje imamo, dakle u političkom smislu neprepoznatljivo stabilna, dakle ona koja je trebala da bude dovedena do kraja 2006. godine, gotovo pola ljudi ili više ovdje je smatralo da će to biti završeno i da Republika čak neće ni postojati. Danas je Republika Srpska važan, upitan faktor na svim pitanjima, a to su doprinesli ovi ministri koji su svojim radom činili sve da kapacitet Republike Srpske bude snažan i zato se njima treba zahvaliti. Oni će otići na svoje poslove ranije koje su radili ili na neke nove dužnosti. Oni nisu izgubljeni za nas. SNSD će voditi računa o njima i on ostaje značajan dio našeg kadrovskog resursa. Predsjedniče, rekli ste 4-5 ministara otprilike podnijeće ostavku praktično proceduralno. To znači, ajde da kažemo, smjena cijele vlade. Podnijeće vlada ostavku. Znači vlada će podnijeti ostavku tako što će svi ili najmanje 2/3 vlade glasati za tu ostavku. To znači da se stvaraju uslov za izbor nove vlade. Apsolutno proceduralno. Međutim, ono što me zanima jeste koliko će starih ministara ostati u novoj vladi? Imena još nisu sastavljena, vi razgovarate o tome. Može li se reći? Neki ljudi su došli tu nedavno, mislim prije 2 godine. To se ne može govoriti da neki stari, da su on stari ministri. Mislim sam ovi koji su u sadašnjem sazivu. Jedan značajan broj njih je naravno radio svoj posao korektno. I ovi koji će otići su isto bili korektni, ali smatramo jednostavno da treba oblasti prosvete, oblasti zdravstva, u oblastima policije, da dođemo do nekih novih impulsa i to je to, ništa drugo. Rekli ste policija, znači prosvjeta, znači zdravstvo. Pa dobro, nećemo licitirati, ali uglavnom će, evo, rekao sam otprilike, to je suština, to je i još neki narod. Vi ste razgovarali sa koalicionim partnerima, postigli ste jedinstven stav. Oni su danas izjavili zapravo da oni neće, koliko smo shvatili, mijenjati svoje ministre. To je njihova odluka, oni imaju pravo na to. Dio koalicionog dogovora da se na mjestima koja pripadaju određenoj partiji, druga partija ne može da utiče stanovišta hoćemo ovog ili nećemo ono. To je stvar partije. Ako mi
taj princip gradimo za nas, onda je to sasvim normalno da gradimo i za njih. Možda je trebalo ocjenjivati i oni su to ocjenjivali, kao što vidite, i njihova ocjena je to. Da, i mi upravo to to. poštujemo. Oni su rekli DNS ostavlja svoje kadrove, Socijalistička partija ostavlja. Ono što me zanima jeste i kada ste vi, kada su još neki čelnici SNSD izlazili u javnost, da su rekli da svima treba svježa krv. Šta vi mislite zapravo o toj njihovoj odluci da ne mijenjaju svoje kadrove? Za mene je to definitivna stvar, to je sada stvar za spekulacije i nagađanje. Oni imaju pravo da odabraju kadrove, on će odabrati kadrove. Da li stare, nove, to je njihov problem. Rekli smo, čuli smo da će ostati ti, to će se poštovati bez ikakvih oklijevanja i mislim da sva rasprava na tom nivou treba da stane, jer nema potrebe da se raspravlja. To vas pitam zato što u medijima, evo konkretno, Socijalistička partija, predsjednik Đokić je rekao SNSD snosi najveću odgovornost. Otprilike, šta vi kažete na to? Pa naravno, mi smo najveća politička partija, nosimo najveću odgovornost. Ali to ne znači da oni nemaju odgovornost, pogotovo u resorima. Mada je veoma teško odvojiti, znate, kad razgovarate o tome, onda se vlada identifikuje isključivo s nama, što omogućava ipak jednu malo lagodniju poziciju koalicionim partnerima. Zato što ih da. Oni su nevidljivi u odgovornosti, a u onome što uspjeh veoma su vidljivi. Tako da to jeste ima neki odraz, ali u svakom slučaju mislim da je to sasvim racionalno i normalno, tako da to je to na kraju, šta? Hoće li koalicijni partneri povećavati, hoćete li povećavati broj ministarstava? Da li će možda imati više ili ostaju na istom broju? Ne, ostaju na istom broju. Kada je riječ o drugim koalicijnim partnerima, čuli smo da postoji mogućnost širenja. Koliko ima, pravljene su razne kombinatorike i sami ste rekli nekoliko puta u javnosti je bilo svakakvih kombinatorika. Koliko ima to je mjesta? nevjerojatno, taj jedan, prije svega špekulativni manir mnogih medija je bio usmjeren ka tome. Mislim da to je jednoj opštoj galami gdje se sve se dovodi do jednog predznaka lošega, apsolutno ne odgovara čak ni medijima, ni društvu u cjelini. Mislim da treba prepustiti institucijama da rade svoj posao, a ne špekulantima. Sad, moć medija jeste u tome da može da plasira šta god hoće, naravno. I tu je pitanje neke vrste odgovornosti, ali svaki medij ima svoju odgovornost. Neki će i prepoznati da su loše špekulisali, neki će prepoznati nešto drugo, ali u svakom slučaju to je ono što zovemo slobodom medija i mi ne možemo da se izborimo. Ja moram da kažem, definitivno, da smo mi u kontinuitetu razgovarali o tome kako vlada radi svoj posao. Da smo imali pojedinačne sastanke sa ministrima iz SNSD-a, da smo u okviru rukovodstva o tome razgovarali, da smo potvrđivali politike koje je vlada usvajala vezano za ekonomsku politiku, za sve te druge stvari i to je bilo sasvim u kontinuitetu. Naravno. Tačka dnevnog reda koja je dovela do ove sad situacije postavljena je prije 7 dana. Dakle, sve druge špekulacije mogu da otpadnu. Mislim, dakle, u kontinuitetu. Čak i u novembru smo prošle godine, nakon lokalnih izbora, bilo je inicijativa da se sagleda. Pitanje vlade je postavljeno tek prije 7 dana. A da vas pitam samo, kada je riječ o ovoj kombinatorici, ima li mjesta za SDS? Ne. Niste razgovarali sa njima? Imamo većinu, kao što vidite, imamo kad saberete sve. Ja sam kao sam predsjednik Republike u obavezi da iskonsultujem i da sagledam i da nađem skupštinsku većinu, kako vi mogu iz te skupštinske većine da predložim mandatara. Ona je nađena. Ona je u ove 3 političke partije i nema potrebe za daljnjim konsultacijama što se tiče drugih. Neki bi proigravali možda demokratiju ili evo desno, ali mislim da mi ne moramo da gubimo vrijeme na igrankama. Stoje li priče onda recimo o gospodinu Krstoju Andriću kao neko ko bi mogao on da participira? On je bio dio te većine, vidjet ćemo, sad je tu neka promijenjena neka situacija. Razgovarat ćemo, naravno, razgovarat ćemo. Sa gospodinom Čavićem je nedavno postavljao razgovarat ćemo sa SDP-om, razgovarat ćemo sa SDA-om, razgovarat ćemo sa nekim drugim koji imaju svoje učešće u vladi, ukoliko budu željeli, budu spremni da svoj poslanički kapacitet pridodaju našoj većini. To bi bilo dobro, mi ne bi imali ništa protiv, vidjet ćemo. Da li će to što je gospodin Krsto Andrić potpisao nedavno sporazum sa gospodinom Čavićem o predstojećim izborima, da li će to utjecati na vašu odluku, gospodin Dodik, prema gospodinu Andriću? To je sloboda političkog djelovanja. Andrić ima pravo da to uradi, kao što je imao pravo da bude s nama u većini, tako ima pravo da ne bude s nama, da bude s nekim drugim. Ali mislim da je to opределjenje za Čavića kao da je 45 ošao četnik, tako to izgleda u političkom smislu.
Osim toga što ste rekli ima mjesta za SDP, odnosno razgovora i za SDA, a nema za SDS, da li imate još nekakve konkretne recimo? Ne, nije to tačno. Mislim, SDS mi možemo da razgovaramo, ali očigledno da sve po onome što su oni rekli u zadnje vrijeme, da se oni zatvaraju tu vrstu priče, bar u ovom momentu, da saradnja na nivou Bosne i Hercegovine ide opterećena je njihovim samostalnim nastupima, donošenje štetnih odluka za Republiku Srpsku i mi smo morali, kao što je to naš potpredsjednik stranke i predsjednik Skupštine već javnost upoznao, gospodin Šarović je predlagao neke zakone koje smo mi 5 godina sprečavali da uđe u parlament, a onda su samo dizanjem ruke, ja to nisam znao, tek kad su mi to rekli prije nekoliko dana, dizanjem ruke ovoga gospodina Tadića, koga smo mi izabrali našim kapacitetom da bude predsjedavajući Doma naroda, on je dao legitimitet zakonu koji je štetan za Republiku Srpsku. I takve stvari mi nećemo, preko njih nećemo proći. Ne mogu se on igrati na priče o patriotizmu, a raditi te stvari koje u suštini su loše za Republiku Srpsku i koje se pozicioniraju, koji ih pozicioniraju na poziciju političkih ološa koji pokušavaju da izvuku javnu predstavu naprave, a štetnu stvar čine. To je omogućilo da sad imamo problem s uvozom mesa, jer ta odluka koja je omogućila da Savjet ministara, a ne parlament kako je to bilo ranije, može da daje saglasnost, odnosno sam ministar da daje saglasnost je štetno za Republiku Srpsku. To je dio izgubljene kontrole koju smo mi imali. Može sada neko reći pa ministar je Šarović, a šta ako ne bude Šarović? Hoće se vratiti zakon? Neće vratiti. To je pitanje koje ste otvorili. To je pitanje naših odnosa sa SDS-om koji na nivou Bosne i Hercegovine SDS pokazuje sposobnost ili htjenje da prikaže da kako bez njih nešto ne može, a u suštini se bavi špekulacijom. Sada kad ste već otvorili to pitanje, konkretno da vas pitam, da li će doći do zamjene ministara na nivou BiH ili rotacije? Konkretno, gospodin Šarović je bio u javnosti kao opcija koja je jednostavno postupala kako je postupala i kao mogućnost da se zamijeni. Stvar imate tamo u njegovom ministarstvu, pomoćnik ministra dođe i prizna Kosovo. Ko je on? Ko se onda to radi? Te stvari ne mogu da se rade. Tamo piše u našem sporazumu. Ako je jedna strana nije saglasna da se nešto čini, druga strana to neće uraditi. Međutim, on se ošao sve 4 glasa i glasom jednog PDP-a, 5 glasova koliko je potrebno, on su izglasali taj zakon i ošli su u Dom naroda gdje su naši ljudi svi bili protiv, samo je bio, čak i Ivanić je bio uzdržan, nije glasao za to, nego je samo Tadić glasao i u većini koja je bila potrebna izglasao taj zakon. Hoćete tražiti onda od SDS-a da se... Naravno da ćemo tražiti odgovornost, mi nju uvijek tražimo. Želimo da saopštimo javnosti da špekulišu, da su šićadži i da to nije odgovorna politika, nego da je to politika ličnog interesa koja omogućava da grupe sada dajući dozvole za radne uvoz upropaštavaju nam stočnu proizvodnju, upropaštavaju poljoprivrednu proizvodnju, a vamo čine i prikazuju se kao silne patriote u tom pogledu. Što kaže gospodin Bosić? Kako je moguće da recimo u Domu naroda Mladen Ivanić ne glasa, naša 3 poslanika ne glasaju i da se nađe sam Ognjen Tadić koji to glasa? A Ognjen Tadić je izabran sa naša 3 glasa. Apsolutno poznato vam je to. Što kaže gospodin Bosić? Nije poznato, zato nije poznato javnost. Gospodin Bosić, ja sam ga upozorio na to, ali nisam znao sve detalje, sad sve znam. Pa mi imamo sve što još da kažem, što ćemo učiniti na sastanku na kogu će pozvati SDS i te stvari SNSD neće dodati. SNSD uložio sad svoj politički kapital da 2006. godine zaustavi ruiniranje Republike Srpske. I neće ga ruinirati SDS pod lažnim predstavom kako on čini neki patriotski posao. Njihov patriotski posao do 2006. je poznat i uhvatili smo i u krađi ili u lopoluku koji je evidentan na štetu Republike Srpske. I zato će morati odgovarati. Ili će promijeniti svoje ljude i dovesti nove, ili ćemo se oko toga razići. Mi te stvari nećemo trpiti. Ono što je protivno Republike Srpske, protivno SNSD-a, neće niko na bazi galame koju pokušava da napravi neka Pandurevićka, neki tamo Tadić prikriti njihove stvarne namjere. Uveli su 300 ljudi tamo zaposlili i misle da je to suština. Donese zakone i pokazali su spremnost da budu izdajnici jer su glasali mimo našeg koalicionog sporazuma koji piše da ne mogu da glasaju mimo nas. Ako mi kažemo mi ne glasamo, zato ne mogu ni onda glasati. Kada ćete tražiti od gospodina Bosića zvanično ovo što kažete? Ja ću ih pozvati. Evo ova situacija oko vlade da završi, računam veoma brzo. Pozvaću ih na razgovor SNSD-a i ovih SDS-a i da vidim kako su mogli da prekrše koalicijni dogovor. Šta to znači? Da očekujemo sljedeći put da će to uraditi.
Naravno da neće sljedeći put uraditi. Gospodine Dodik, kažete nam i pomenuli ste sami u razgovoru, odmah nakon izbora vi ste rekli da ćete vršiti rekonstrukcije od vaših opštinskih odbora, gradskih odbora, pa i vlade. A zbog čega danas? Zašto ste čekali tako dugo? Nije uopšte čekano dugo. Izvinjavam se samo da završim misao. Sjetite se samo da je ovoj vladi, čim je izabrana, odnekud prognozirana loša budućnost. I vi se sjećate toga. Prognozirali su opozicija, ali oni imaju pravo da govore svašta kao što i govore. Mislim, SNSD je velika, moćna partija. Naše politike su osmišljene. Naše politike se ne vode zato što neko galami, bio medij ili opozicija i traženje. Mi u našem radu smo imali nekoliko sjednica izvršnog odbora. Rekli smo da idemo u kontinuitetu. Prvo, sređivanje strukture i analize. Iz te strukture, stranačke strukture, mi smo neki dan bili u Srpcu, imali izbornu konferenciju s SNSD, imali smo u Tesliću, gospodin Bogdanić je sad predsjednik naše partije, sad idemo preko vikenda i dalje idemo u Bijeljinu, idemo tamo ćemo napraviti skupštinsku većinu i na lokalnom nivou. Uraćemo još na nekim drugim mjestima i to je dio, naravno, nikakva brzina tu nije bila potrebna sa stanovišta očekivanja. Neki su, ja tvrdim da je stanje u Republici Srpskoj stabilno sa stanovišta ukupnih odnosa, da je ono opterećeno teškim socijalnim i ekonomskim izazovima, što nije sporno, ali u Republici Srpskoj nije toliko crno koliko pokušavaju da predstave mediji, koliko pokušava da predstave opozicija, uopšte u jednoj larmi, galami koja traži, ne znam ja već šta, u takvom slučaju... Dobro, idu izbori, moramo i to imati u vidu. Nije su izbori tek za godinu i po dana. I u tome odgovorni ljudi ne smiju da se povedu logikom trača Banjalučkim kafića ili Banjalučke ulice ili medija koji u suštini najviše prenose tračeve, nego naravno mora da donosi odgovorna politika. Šta vi njima najviše, predsjedniče, zamirate? Politika. Šta vi vladi najviše zamirate? Da li je to, predsjedniče, to što ste vi bili smo svjesni nekoliko puta u proteklom periodu u javnosti gdje vi intervenišete za mnoge stvari? Moja uloga jeste da intervenišem. Ali recimo to su bili, ajde da kažem, sjećate se štrajkova, pa ste vi nekoliko puta javno se oglašavali, pa onda, zapravo šta im najviše zamjerate? Ljudima koji su radili u vladi. Ti su ljudi dobro radili svoj posao. Došlo je vrijeme, naravno, poslije dužeg vremena da dođu neki novi. Samo je to suština. Ne radi se o njihovim greškama. Nisu oni ti koji su namjerno griješili. Možda sama struktura postala zahtjevna sa stanovišta nekog novog impulsa. Eto, to je ta sva priča. Da li to će neko da razumije ili neće? Dakle, mi nikoga nismo smijenili zato što on loše radio svoj posao. Čak šta više, mislim da su zaista radili, ali stvoreni javni, evo, od ove opšte priče, mi cijenimo šta to može da ima, kakvi politički refleks i sa stanovišta toga donosimo odluku. Nikako to, nije to priča o tome, evo, oni su ovo ili ono što pokušavaju neki da ih naprave. Nisu. Niko od njih nije ni kriminalac, niko od njih nije korumpiran, niko od njih nije ono što im pripisuje, a ljudi su radili odgovorne svoje poslove. Negdje su stigli da stignu da urade, negdje nisu stigli da urade, negdje okolnosti nisu dale, ali evo idemo sa jednom novom strukturom, novom energijom i mislim da će to biti dobro. Predsjedniče, ako ste se odlučili na ovako krupan poduhvat, da je to ostavka vlade, da li to znači da nećete biti milosrdni ni prema kome kada je riječ, evo, idu smjene... Znate šta, ne možete, opet kažem, ne mogu ja podleći galami banjalučkih kafića koji pokušavaju da iskreiraju uvijek neke špekulacije, značajno obavimo laž. Dužnost predsjednika Republike jeste da uradi u najboljem trenutku ono što misli da je potrebno da uradi. Ja cijenim da je ovo najbolje da se uradi. Ne sa stanovišta odnosa prema ljudima koji odlaze, nego sa stanovišta nove brzine koje nam treba. Evo, pomenuli smo, rekli ste da neće se štediti nikoga, da idu smjene u javnim preduzećima. Recite mi, molim vas, predsjedniče, postoje li pritisci? Koliko su tačno u javnosti opet javne medijske spekulacije da SNSD nije jedinstven kada je riječ o ovakvim stvarima? Ja ne znam šta mi još treba da se poskidamo gol da vam dokažemo da smo jedinstveni. Ja? Ima li pritisaka tu? Molim vas. SNSD, njegovo rukovodstvo je veoma odgovor. Iz SNSD-a, iz rukovodstva nikad niko nije otišao. Iz SNSD-a, kao što vidite i u ovom trenutku, niko nije otišao. U SNSD-a nema razlike u pogledu generalnih pravaca naših dijelova. Ima, što je sasvim logično, ja mislim da ako smo demokratska neka struktura, da imaju ljudi različita mišljenja, jer različito doživljavaju određeni problem. Ne može neko ko je izvan vlasti
a član SNSD-a i rukovodstva imati isti informativni nivo o stvarima kao što recimo ja imam, pa da u tom pogledu. Ali kada smo zaključivali, uvijek su jedinstveno zaključivali, kada smo donosili odluke, te odluke su uvijek bile jedinstvene. Jedinstvo između mene, gospodina Radmanovića, Igora Radojičića, Špirića, svih drugih, Nade, Radovana i svi koji su u najužem rukovodstvu